pozdrav dragi moji, šta ima kod vas, šta vi danas pravite ručku? Ja sam evo pripremila ovdje brašno, napravit ćemo jedan brz obrok, znači i povrće i sve što stavite peče se zajedno i hljeb i povrće, tako da imate vrlo brzo gotov ručak, bez da išta morate naknadno da pečete, da pržite, dodatno uzljep i tako. Mene još malo onako prehlada drži, pa sam sebi napravila, odnosno mama je jutros napravila supu, tako da ima i supe, pa nju ću malo da ugrijem i prije tog ćemo malo supe, pa ćemo onda ovo da jedemo. Oni rade napolju, tako po vrtovima, vava nešto oko životinja i tako. Samo za vas, znači izvagala sam brašno i tepsija je 38 cm, naravno neće ići sve hljeb, nego ide on u sredinu. Ovdje sam ja pripremila 500 grama, okruglo 500 grama brašna. Kod mene su 3 vrste brašna u pitanju, pošto jednom sam dobila komentar, nije jedno, više puta ste mi i dan danas znate odgovarati na stari neki video gdje smo pravili hljeb sa 3 vrste brašna. Ovdje znači je bijelo, crno, pšenično i hiljino brašno. Tu su negdje jednakog omjera. Za trunčicu, hajde reći, ima malo manje bijelog brašna. Vi stavljate kako želite. Mislim da je sasvim dovoljno pola kile za ovu količinu što ću ja praviti, bit će vam i ručku i večeri. Ja sam tu izvagala da eto imate otprilike uvid koliko ide čega. I eto ga, znači tu mi je brašno, ostalo sam sve tu pripremila, voda znači da bude onako ugrijana, ali ne da je vruća, nego da je topla. Ja kako radim? Radim tako što prvo ostavim kvasac malo, odnosno genu da nadođe, to jeste da odreaguje, pa tek onda zakuhavam dalje hljeb. Staviti pregaču, ruke sam oprala i dalje na postupak. Da vidite kako ide. Znači evo vidite brašno. Ovdje mi je oko 300-350 ml vode, s tim da se ne utroši to sve. Evo ovako ćemo. Ja uvijek stavim soli, ali svo stavim odavde preko gore. Neću puno odoka soli, znači oko otprilike jednu kašiku soli. Stavit ću jednu punu kašiku germe ili kvasa. Evo ga ovako, znači da bude puna ili kaška i pol, manja kaška i pol kvasa i stavim ja uvijek malo šećera. Ali ne puno, vidite, ovako četvrtina ove velike kaške, tačnije jedna mala kaškica. To prelim sad vodom i to će meni za 5 minuta da odreaguje. Znači topla voda daje da kvasac može da odreaguje. I to je to. Uzmem uvijek malo brašna, ali ovo gdje nije soljeno. Čisto da može između 2 sloja glutena da kvasac odreaguje. Ovako uvijek inače pravim, rijetko kada sve zajedno miješam i to nekako mi je ljepši i ukusniji hljeb na ovaj način. I ja to sad ostavim 5 minuta, ovako poklopim, ništa posebno, poklopim, ostavim da odstoji, znači da odreaguje taj kvasac i 5 minuta i pošto je toplo u kući, on će brzo da odreaguje. Kad je hladnije malo mu više treba, ali topla je voda, sve to utiče. Nam je sad kvasac odreagovao. Dodat ćemo još ulje. Jednu ovako kašku ulja dodamo i zakuhamo. Ja volim ovako malo promiješati prvo kaškom. Znači ulja, sama je to jedna kaška ide. Ja već to posolim, vidjeli ste odmah ovo gore što ne ide u kvasac i voda.
i postepeno dodamo vodu. Znači od ovih 300 ml vode što ja stavim, to ide i sa kvasom, sve se računa. Ovu što sam naručila na Temu, mogu vam reći, znate kako je lijepo u njoj raditi. Ima fina, onako široka, a nije puno duboka. Baš je lagano raditi sa njom. Eto, neću više vode dodavati. Ovo mi je dosta, ostalo mi je nekih 50 ml. Znači utrošimo do 250, 300 otprilike, zavisno sve. Malo ću tvrđe zaklat, neću puno tvrdo, malo tvrđe, eto neće biti toliko mekši. Jer zato i nisam sve vode potrošila. Samo bitno postepeno da dodajete i nema brige. Ne znam kako vi ovaj hljeb volite, ovaj crni, ovako od pšenice, crne i helje. Meni je to draži hljeb nego od bijelog brašna. Eto i pita dok smo pravili, kad napravimo, baš volim. A dosta naroda ne voli, izbjegava, kaže nije mu ukusa, nešto, nije to, valjda ko više to pecivo voli ili zavisi. Eto ga, dobro, ovo samo sad ovako i pustite da nadolazi, a ja ću za to vrijeme nešto drugo da pripremam. Vidite. Sad pustimo da nam fino nadođe, da se to tijesto udupla. Ja ću to da stavim opet na ovu toplu vodu i to je to. Eto ga. Sad čaj i mesa. Da odmorimo dok ovo bude gotovo. Evo ćemo sam pomjeriti malo ovako. Rekao, ne znam kako drugačije odmorili, da ne pijem ovu kafu. Uzet ćemo malo mesa. Mama, ja, a bar ćemo čaj. Dok mi to bude gotovo, ja ću sad ovo sve povrće što sam pripremila, pa ću da operem njega dobro. Ovo još je povrće iz naše bašte, evo vidite. Imam znači tu patliđan, imam jednu malu tikvicu, 3 roge paprike, jedna je crvena, ove su malo prošarane, jedan paradajz, jednu ovu papriku, zapravo dvije mrkvice, 3 feferone, njih neću rezati, imam 2 ova luka, njih ćemo kasnije, i imam još 4 krompira. I to je to. Neću nikako meso, možda se staviti i meso neko, neću meso zato što imam, eto patliđan, pa mi ne treba. Znači moram se pasti ovog patliđana, on ima bodlje po sebi i po listovima ima bodlje. Ja ne znam, to mi se prvi put dešava, kaže mama i njoj isto da patliđan ima bodlje. Ja sam ovo oprala i prebrisala. Čim popijem ovaj nes, odmah ću da još izrežem, mariniram što treba i eto ga. Evo ga, vidite.
Dok još ima eto, povrća iz naše bašte, ekstra ručak. Sad ćemo da prekuhamo jednom hljeb. Vidite kako je. Eto ga. Tamo dok mi sad evo hljeb ovdje nadođe, pošto sam ga prekuhala jednom, ovaj drugi put fino ono dolazi, evo vidite. Dok on nadođe ja ću sve ovu povrće da sredim. Prvo ću ugulit što treba od kore, pa ćemo onda kasnije nakon tog dok operim, pa ću onda ću da ga izražem i prenijećemo hljeb, pa ćemo marinirati i prenijeti u tersiju da možemo da pečimo. Ću malo ovaj krompir ovako ugulit. Tako. Nekako je danas nuran dan, mislila sam da će biti sunce, ali nije ništa od sunca danas. Bilo je progrijalo i ništa. Tako, ogulila sam sve, ostajem još ovaj patliđan. Ove godine su mašalovi patliđani, tako su dobro rodili. Mislim, poprilično je sve dobro rodilo. Kakva je godina bila i kako smo mislili da neće, sve je dosta dobro rodilo. Šta smo je to napravili? Ajvara dosta i opet sad ima puna ona mala banjca, nije ona mala, ona crna banjca, puna je ona opet samo roga, ali eto našli smo kupce iz grada, pa kad krenemo oni su rekli povuci, tako da smo i to riješili, rasprodali. Čazemit ćemo ove feferone, ovo je sve druga tura feferona krenula, ovo sam izabrala ove male, jedne manje, a i tu ima dosta velikih. I druga tura lijepo se obnovila, samo tako su narasle, jedno pun vajnik, opet i njih se nabru. Imačića nema dobre zimice, ako htjede kiselit, dosta ćete i vidjeti opet. Samo eto sve šta znam, zadovoljni smo sa rodom, pošto me često znaju pitati na live, smo zadovoljni sa svim ovim do sad za ovu godinu, pa i nego zadovoljni i prezadovoljni. Kako je bilo sve krenulo. I opet, ta neka nafaka, sve se to fino obnovilo. Eto, ja sam ovo ogulila. Sad ću naravno to da operim, da narežem, a feferone neću rezat, da se ne potrefilo negdje mami ljuto, već gdje bude pa može nama. Tako. Ja sam ovdje pripremila ovu dasku da mogu fino da nasječem, patliđan i to još što mislim. Evo ovako ćemo to. Ja volim ovako na ovo, vidite. Nekako mi najlakše u staklenu zdjelu, najlakše mi nju bude oprat poslije začina. Ovo kako koristi se kurkuma, džumbir,
Paprika, kurkuma je tu najgora. Ona baš ostavlja fleke. Tako ćemo poredati. Ovu tikvicu ne znam ni sama kako bi nju. Ma ovako ćemo je samo na 9. Evo ovako, zato što je mlada, fina, nema potrebe nju. Mrkva može malo tanje, pošto ona tvrđa, da se lijepo ispeče i da nam ne ostaje tvrda puno. Tako, to jednom ispade. Jednom ispade, hajde nema veze. Tu nam krompir. Baš onaj lijepo na izgled ovako, volim ja s ovim. Ja volim krompira na sve načine. I što volim rižu. Sad nemojte previše debelo, naravno. Da se to lijepo može ispeći. A ne treba sad nešto ni pretanko puno. Ja sam tako ovaj umjer uzela. Nisam htjela nikakvo meso i ništa, pošto imam patliđan, on je onako fin. Ovo ćemo nožem. Tako ćemo i njega ću u krugiće. Samo malo tanje. Evo ovako. I onda ćemo razdvojiti. Da duže svugdje pomalo. Ovako kao i prstenčić, evo vidite. Tako, ovaj mi je isto bijeli luk, pogledajte, čehno ima. Nisam sam ga malo na krugove, ali et, hajde nema veze. Uzet ću manje ovako krugiće. Isto bijeli luk da, ne da je ljubčasti. Pretvorio se nešto. Paradajz, stvarno je ovaj luk ljut. Pogledajte, baš je ljut. Nema vala više, nam je ovaj paradajz bio i omrzao, pravo da vam kažem. Otkad se on jede i omrzne to. Što je ružno reći hrana, ali eto tako je. Nismo ga više ni nijeli. Meni neko zvoni, ali eto imaju oni napolje. Čuči. Da ne bi izlazila, mišće će neko da plačim. A eto, samo vidjeli ste ovo malo luka i to ja mislim da je mene ovaj ljubčasti ujela. Neko mi je rekao, trebalo bi napuniti ovdje čašu vode, ali neću moći. Kad sam već zaboravila sam. Sad je kasno. Tako. Ovako ćemo i to. Ovako ćemo malo. Tako, sad ćemo paprike. Feferone ću samo ovako da ne bi sjeme slučajno izašlo. To sjeme kad izađe, ono jest najstrašnije. Evo kako. Paprike ću ovako ostaviti. I to je to, eto vidite, nema ništa puno, a preukusno bude. I ove paprike mesate, pogledajte ko meso će biti. Ćemo malo ovih žutih dodati.
Hljeb nam evo nadošao. Sad ćemo ga prenijeti u tepsiju. Ovo sam ostavila za životinje. One će to pojesti kokare. Malo ga znači samo prekuhamo ovako. Ništa, znači nećete sad puštati da nadolazi. Vi dok riješite, marinirate i tako, to je već gotovo. Vrijeme mu je da se peči. Eto ga. Vidite. Vi možete i bijeli hljeb, znači ne mora biti striktno ovaj što sam ja, ali mi ovaj najviše volimo. Stavimo na sredinu. Pomoću uzeti. Malo pouljimo. Ja sam već, vidite, ovdje pripremila začine koje mi trebaju za marinadu. Ja sam isto tako pripremila i ovu veću posudu, jer opet se tu nabralo ono povrća, normalno ono priliku pečenja. To se sve ovako će malo ovako promiješati. To će se sve upola smanjiti. Ima fino dosta. Tako. Kad budem marinirala, rekao da mi je lakše. Tako. Ja sam već rijeru uključila, već je 5 minuta uključena, znači na 250 stepeni uključite rjernu i sad ćemo marinirati. Dodamo ulje, dodamo sol, dodam kari, neće na ovo zastaje, na ovo ćemo već. Kažu kurkuma da svoje dejstvo tek ostvaruje kad joj se doda biber. Ali ja svakako biber, evo ovdje sam namljala bibera, dodam bibera. I jednog bogam dodam i drugog, evo ovo je korijander. Dodam ovog obično, zapravo ovo je šareni biber, dodam i šarenog bibera. Tako. Ovo sam pripremila, malo ću staviti samo kad budem u talijansku za pastek, ne znam ni kako se zove, pesto ovaj. Pošto je ljuto, malo ću dodati zbog mame i nju se neće svidjeti ako bude previše. Dodam domaće vegete, šta bi ja bez njih. Sve ću ovo staviti. To su prilike neke 2 kašike, pošto vidim da su žene ove godine, mislim bar ovi što su mi slale, da su dosta napravile domaće vegeti. To da mi je drago, baš. Znači da vam se sviđa. Malo dimljene paprike. Ja to koristim dimljenu papriku, nešto mi je ljepša. Dodam malo ajvara. Volim ja dodati ajvar i ugrah. I malo ćemo dodati. Ne može ova. Evo ovako ćemo. Neću puno. Tako. Pa ćemo malkice još ulja. Preko, tako. I to je to. Izmiješamo sve ovo. I to nam je ta marinada. Vidite, mi dok to, taman će hljeb fino da nadođe. Pa ću onda sad dodati ovamo da ne bi prljala ovu posudu od kurkumi. Pa onda dodam postepeno i ovu, evo. Tako. Da mi je ovu lakše onda oprati, ovu ću u mašinu staviti. Kako sad izgleda. Sad ćemo to da prenesemo u tepsiju. Ovako.
Ja ću tu miješat svašta pomalo da dodam. Ovo je paradajz. Različiti, vidite, i sami ima boja. Eto ga, rena nam je sugljava, sad ćemo da stavimo ovo da se fino ispeče. Koliko bi sad fino. Znači dok hljeb ne porumeni i vidjet ćete sami, eto ja ću vam reći koliko će se tačno peći, mada to sve zavisi od rerne do rerne. Uvijek može odudarati tu po 5 minuta i 10, a znate da imam općeno reći da zavisi sve nekad i do struje, do jačine struje, vjerujte to. Eto ga. Fin, lijep, jedan obrok. Znači sve zajedno se peče i začas vi to sve pripremite. Tako, eto ga. Evo, dragi moji, pečeno je. Peklo je se nekih 25 minuta i sve je fino pečeno, evo vidite, sve pustilo ovo što ovako vrije, to je sve ova sočnost od tikvica, od patliđana i tako, eto. I naravno od paradajza dosta. Sad ćemo ovo izvaditi pa da nam se ohladi. Pogledajte kako to sve izgleda. Sve je fino pečeno, znači sam, eto, vi sami možete to vidjeti kad budete pekli. Znači 25 do 30 minuta, zavisno od rerne. Sve se tako lijepo napravilo i ispeklo. Evo, pogledajte, ovo nam je krompir. Vidite i sami kako je fin, kako je se fino ispeklo, znači nije ništa ostalo sirovo. Vidite, evo ga, ovako, najbolje. Ovo nam je patliđan, on pretvorio se u kašu. Ovo su nam tikve, ne, ili jest, tikvica nam je ovo. Vidite, tikvici, eto, znači sve fino pečeno. Ovo su feferoni, paprike, evo nam je ovdje i paprike, kako to izgleda, eto ga. A miriše, to vam ne mogu pisat, to dok ne napravite ne mogu vam opisat kako fino miriše. Nek ohladi i spremno je da se jede. Ispod hljeb, vidite kako izgleda. Eto, hljeb nam je također pečen. Znači ne ostaje ništa na nožu. Pečen je i on fino. Malo još, eto, samo da ohladi i dobili smo ručak vrlo brzo. A bude preukusno. Pišite mi ako budete pravili, naravno komentarišite da li vam se sviđa ova ideja. Meni je ovo sve preukusno, za svakog ima ponešto. Ko ne voli jedno, voli sigurno nešto od ovog, od krompira, nešto uvijek se voli. I hljeb naravno bude poseban, samo eto malo da ohladi, pa ću da nam serviram, napolje ćemo do duše da jedemo. I tako je lijep miris. Patliđan će vam tu biti uloga mesa. Ja sam prezadovoljna, znači, eto, rekla sam, peče se 25-30 minuta, a vi opet znate svoju rernu, provjerite, vidite da li je pečeno. I to je to. Samo nemojte previše debelo da režete, onda treba duže povrću da se ispeče. Ja nisam, vidjeli ste, samo sam deblje narezala tikvicu, zato što je tikvica tako mlada i ona je, vidite, ona je znači baš pečena, jer je premlada, znači ko kap mlade, tako je. I dobijete, eto, jako jedan fin, ukusan i brz ručak, ne morate
ništa posebno da kuhate, gore pržite, pečete ili slično. Sve u jednoj testi ste dobili. Ja se nadam da sam vam dala ideju, kao što sam i do sad davala, jeli, pa mi pošaljite i na Messenger tamo da ste napravili, meni bude drago da ste se zanimali za taj recept i da ste zadovoljni. Najvažnije od svega je da ste zadovoljni to što ste napravili, da vam je ukusno. Pogotovo unučadima kad pravite pa djeca budu oduševljena. A znate da današnja djeca slabije što to jedu, pa onda bude vam drago kad im se nešto tako svidi. Još je vruće, ali mi ćemo da prerežimo hljeb pa da vi vidite. Evo ovako. Da vidite da je to sve fino pečeno. Eto. Ovaj hljeb posebno meni miriše. Ja ću da prerežim na još jedan da nam brže ohladi. Tako. Evo ga. Još je malo vrelo, ali vidite da je fino i razabrano. Eto ga. Eto, dragi moji. To bi bilo to. Pa gledamo se opet u nekom drugom videu.